米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌嘎乌拉汉努嘎瓦斯阿瓦瓦嘎古，我是主所爱的儿女。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利兹。Pitu puluh cecai atsefang saka pitu atusir suarsa. Talajua uka hinapesan no alumanai ko urip aku. Nikau rira o tanetekai a piki ahlingan aku kiso saan. 诗篇71篇第7节说：许多人以我为怪物，你却一直是我巩固的避难所。萨利嘎嘎奥，我binengneng no karu tamlaw ira ko tatlamaan ko urip a tamlaw, ira ko sasafaay ko urip a tamlaw. Nikaw rira, laluma no ulah no kawas saay ka sasiruma ko urip no tamlaw.Ukaulahan ningda awawa kita, liputan ningda kita。一般人眼中，人的生命被分别为尊贵和卑微，但在上帝的爱中，人的生命却没有差别。我们是上帝所爱的儿女，他要看顾我们。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangao。Tata limala kiso to urip no mako. Oni pa uripan iso a wawa kako. Nanay, pakifalutuan ako ko ulah no miso. Ta ano masamaamaan ko urip ako Zaay pilias kako tiswanan. 主啊，你看我为宝贵，我是你所救赎的儿女。愿我将你的爱铭记在心，使我在任何环境中都不会离开你。Pakai ni i tatlamaan a ngangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。